kugira ngo ducungure umwanya kuko amasaha agiye. Turashimira abantu bisa kuko ibirori bisabaye, Imana yatanze uyu mwanya kugira ngo tuwubemo. Byatunesheje, byadushimishije cyane. Abaje bose n'abahani Kavumu turabashimiye, bamaze kumva ko tugize ibyago kuva ku cyumweru. Abantu baraza baritaba, baza badufata mu mugongo, tumva turakomeye. Amatorero yose kuri uno musozi turabashimiye, ku buyobozi bwose uyoboye n'amatorero mwumve kuko tubashimiye. Dushimiye mitorite yacu yatubaye hafi, mwumvishe nabo twagize ibyago, nabo banaje tubafatikanya, namwe Imana yisumishe. Hanyuma turashimira abantu bose baje kuko badatabukwe baje kudufata mu mugongo. By'ukuri mwagize neza, turabyishimiye cyane. Turavuze ngo mwagize neza kuza kudufata mu mugongo, n'abandi basigaye muzobabwire kuko twabashimiye. Turashimira abantu ko bamwe bamvukamo nabo baje kudufata mu mugongo. Namwe turabizi ko mwatume n'abandi, namwe muzashire muzababwire ko twabashimiye. Ubundi turashimira umuryango wacu hano, mwagize neza kudufata mu mugongo, ni ibyanyu, ntitwogurwa tubashimira cyane. Imana mwishima Yesu mwisha, mwarakoze cyane kubwitange. Hanyuma Irene yafashwe n'umusonga agwara, mwarabibonye mwese hano. Umusagwara jewe yarafashwe n'ubutanahari na nyina ntiyarahari, ariko ngo afatwe n'umusonga. Turashimira nyina wa Safi yafashwe umwanya, afatwe umukingi, ajana umwana ku bitaro. Bampamagaye musanga mujanya rero ku bitaro, turavuza uko twari dushoboye kose, abaganga bari bashoboye. Umwana asa n'uworohewe, turataha nako bisa n'ibinaniranye. Turazamuka tuzano haruguru ngo dushike nanone n'abaturanyi bafatikanyije kugira ngo bajane umwana. Zaradufashije cyane. Amen. Umunsi w'iringa mu gitondo kandi arasura, kandi arafatwa kandi nari gusenga. Nyina wabona kandi arasura aramujana kuko nyina ntiyarahari. Nabo turamushimiye kandi nazo bavuze ngo biyakana ukomere. Imana mujye. Ndashimira abaturanyi baje, nabo batubaye hafi, twarafatikanyije bamwe basomana n'abandi hari iwacu. Mwagize neza, Imana mujye. Hanyuma ntidutinda cyane kubera kuko imirimo ya Irene ndayizi, inzizo yakoze byiza muwaje, n'ibyo yakoreye abantu twobivuga bugaca bukira, ntitwokwirwa dutinda ngo dutware umwanya. Imirimo Irene yakoreye itorero, Irene yakoreye abantu neza. Irene yaragandutse mu rugo rwanje, nta munsi n'umwe Irene yari yaratese. Ni ukuvuga ngo yarizanyegerwa n'abantu benshi, habe n'abantu baza bapeza mbura, bari bazi kuko ari mushiki wawe. Ngabo abantu bari bazi, baza ngo yihangane babuze mushiki wawe, kaba uri umukobwa waje. Ariko imirimo Irene yakoze, yagandukiye mu rugo, yakoreye Imana. Irene yaragize avuga ikintu cyose akabona gukorera Imana. N'ejo bundi mu kunsezera uko yambuye ku gatatu gashize avuye mu gitaramo, yarambuye ngo ngende ntanga udufaranga hantu, ibyo yagiye akorera Imana. None Irene ntacu tumuvugaho kibi yadukoreye, cyangwa ngo tuvuge cyane. N'igihe twuka tukaribuka tukavuga n'ibindi bitari byo byenda atanakuze, ariko imirimo yo turayizirikana. Umwana wacu tumwifurije yuko ridashira. Bwana sifiwe. Ese kuvuga Bwana sifiwe ni ikibazo. Shimira Imana ko mpagaze hano hantu dukirori cyane na cya Irene. Imana nihimbaza. Bwana sifiwe. Shimira Imana kuko Irene ariko ntamara sibiri. Mbere mbaje gushima abantu bose, abatura Kavumu bose, abakongomani bose kumwe, ndetse na mitorite y'abanyamurenge mwese. Ndabashimiye kuco mwakoze ibyiza, mwumvishije inkuru mbibaye, murahurura muraza mudufata mu mugongo. Byari bigoye, yenda amarira atarakoreye rero tazagarura n'amasengesho masengere. Ni ukuri Imana yaramukumbuye, ariko ngita mukumbu nk'amasengesho masengere Irene niyirije ubusa, naraseze cyane, nagize gute, ariko kandi Imana yaramukumbuye. Kabashimira abantu bose, shimira abantu babe mu makamba atandukanye atarayahani Kavumu. Nahumye muri inshuti zanje kandi muri inshuti za Irene.
Irene yageza akambwira ibintu byinshi jewe nkagereranya none ngo mu bukwe bwo gushingira ibintu byinshi akagenda ambwira ibi kagira ngo gushingira sinari nzi ko ari ubu ariko akagenda araso ku kintu natangira kumubaririza akabataye yasije. Shimiye abantu bose bumvishije inkuru bakanezezwa no kuza kudufata mu mugongo no kuza gusohoza ikiriyo cya Irene cy'umunsi wa nyuma. Jewe narwo mpango navuga Irene gacana. Irene ni inshuti ya jewe. Irene asa nisanzwe birenze kwemera. Irene ubwo mperuka kumuvugisha yaramvugishije arambwira ngo ma nyuma y'ibi bibazo byose jewe kidabona ko ngiye gukora kandi ubwo bukwe nzokora kidabona ko buzobera kure hari igihe bamwe batazagubamo jewe kagema ngo naho kumva ejo bundi niho naje kubikwega mbona Irene none rwaruhuka. Ubundi kandi nashimye Imana kuko Irene yireze kiba ujya musonga usubira kumufata akananirwa kuvuga akababaza n'umubiri kakuri ntabashe kuvuga zarambabaza ariko Irene ngo yahamagaye apotre uwiriye Musasa waramuvugisha ndetse waramubwira ngo nanamusengera. Hariho na message menshi abantu bafite Irene yako asezera abantu ababwira ko aje kwimurirwa mu gihugu cakure narumvishe nezerewe niyo mpamvu nakomeye umubiri uzuhemuka amaso z'akazi ariko kandi mbere yo kugira ngo tuzoje mu ijuru tuzobanza duce mu rupfu kandi tubanza tubabare ngo tuje mu ijuru. Shimira Imana kuko Irene baye ku munsi wa nyuma pari yafashanya yazindutse tekereza ibintu byinshi ariko shimira Imana abantu bose bamubaye hafi yagaza ko bamwise cyane atariho ariko abantu benshi bageza ise yazamamagara bamugejeje mu bitaro. Irene bamwitaho abantu bose. Irene yari inshuti y'abantu benshi, yari inshuti y'abanyamasengesho, yari inshuti y'umuhanda. Irene abantu bagazaza gutorera mwacu akabuhagira akabambika amabuzi y'abana banje yayandi yambaye abana b'abandi akayabika mwacu akabaheka akaja kubarurira abanyina. Nukuri Irene aragira imbabazi nyinshi. Hariho abantu bari mu ikarite iwacu basareka harimo n'abane bagaza kumanya abana bane bakabazana akampeza umwe Irene agafata undi nyamusha agafata undi pasi agafata undi tukitwikira inyifuri y'abanyirazi. Irene nkarwa nkamwata ko imbabazi ni imbabazi y'abakimwana akambera ngo twese tumara imirimo kare uzadufasha abana bafite bavuze ko bakora n'abana babo abana bagasizira mu wanje akaryamisha ku bitanda akagira ngo nogira ngo mvuge imirimo ya Irene ni myinshi kandi yafashije abantu benshi nubwo ntobivuga ariko namwe mwenyine murabizi. Irene yafashije abantu benshi abanyamakarite barabizi yari mwihangane mw'ikarite kubura umukobwa w'imvumo ngana kuriya ni ibintu bitoroshe kubura umwana ngana kuriya muri Methodist ni ibintu bitoreshe. Ubundi kandi shimiye Methodist kuko yakubise ingoma ikaza n'amakarisa yose ateraniye kuri uno musozi bakaza kudufata mu mugongo kiriya mutakubita ingoma bano bose ntibaba baraje ariko kuko Methodist yakubise ingoma aba bose bakaza bakubita ibigeri bagatangaza rero bakaririmba indirimbo zaraduhumurije kandi zaradukomeje. Ni ukuri ndabashimiye abantu bose ndabashimiye bivuye ku ndiba z'imitima. Ubundi kandi nyihanganije inshuti za Irene ni nyinshi. Hari umunsi umwe yambwiye ubwo duheruka kuvugana arambwira ngo ma bose mvuye kavuga uzobure inshuti zanje zafata udasize mutawa kandi gajambo yararimbira udasize mutawa umutawaraga nawe yarankuze nanjye ndamukunda niyanganishe irakoze muri Kavumude natungane wahari apadade nyama neza bagazabana gutarama bakaza bagatarama mwacu bakaganira byinshi inshuti za Irene ni nyinshi nabafiye n'abandi ndabihanganishije nihanganishije Horebu mwatakaje umuririmbyi yari umuririmbyi ukomeye ubundi kandi mazo yihangane yagazamira ngo madiyo yarepetesheje ngo na nyantarize ngo natungutse baragaza ngo yumva igitaramo cyose ngo cya repetition ngo akumva neza ko umwuka wururuka ndabihanganishije mu abarinzi ngo bahorebe mwatakaje umuririmbyi. Ubundi kandi nihanganishije Papa Debora niwe wabigisheho gusenga arabigisha arabarema ubu ngubu bari abantu bakuze Imana bitewe n'imbuto ise wa Debora yabigishijemo umuvugizi. Wihangane nawe wabuze umuntu wawe ariko kandi nitwizeye tuzamusanga. Rero tumwifurije umuzuko w'abera amen. Nari nibagiwe kandi gatoya hanyuma ndashimira abantu bavuye hirya no hino kandi badutekereje bari hanze mu bihugu zo hanze
bumvishe twagize bino sago badufata mu mugongo, abagiye baba muri Amerika, Australia, Canada n'abandi turabashimiye nabo, iri jwi ribagereho, Imana gushobora umugisha. Niba ari no sabaye abantu bakicara mu rugo nibo babikoze, nabo kwa data bukwe, Imana ibaheze umugisha. Nase wabo turashima Imana ko tubaye kuri uyu munsi mukuru w'Imana. Imana ihimbazwe. Hanyuma ndavuga amagambo atatu. Mbere turashima Imana, kabiri dushima abantu, gatatu tuvuge kuri Irene, tube dutanze umwanya. Icyo dushimira Imana, turashima Imana ko yari yaraduhaye Irene, atubera ikura muri uru rugo, ikaba imwisubije, Imana ihabwa icyubahiro. Gatatu turashima abantu bumvise ko ikibazo cyabaye, barahurura baratabara, mwagize neza. Tutavuze umuntu mu izina, abantu bose Imana ibahe umugisha. Abari hafi n'abari kure baduhumurije ku matelefone, abaje bagera mu rugo n'ubu bakomeje kutuganiriza, dukomeje kubifuriza umugisha w'Imana kandi mugume mutuganirize. Cya gatatu, Irene yari imbuto yeze, niko batubwirije ejo bundi. Muri iyi myaka 3 ikurikiranye tuzi abana bari mu rugero rw'uyu nguyu wagiye uyu munsi, yabaye wa gatatu, ariko Imana ishimwe ko bari kugenda ari imbuto zeze, kubera ko hari imbuto iza yera ikaborera ku giti, hakaba n'iyindi yera ikaribwa. Ni ukuvuga ngo imbuto iryoshe niyo abantu bose baba bakeneye gusoromaho. Uyu mwana mwamusoromyeho byinshi, ndetse kuturusha wenda umuryango. Imana nayo ibona ko ari byiza kubera ko yeze kugira ngo imwisubize, kandi akaba agiye adateye isoni kuvuga imirimo yiwe kiravuga yonyine n'ibikorwa yakoze. Umuntu wese baheza mikrofone yovuga Irene. Kuri ubwo Irene twari kumuvugaho byinshi cyane, ibyo twari twateguye kuri uyu mwanya. Imana imwakire mu bayo. Bwana asifiwe. Dushimira Imana kuko Imana igiriye neza abantu bose bakaba baje bangana gutya. Imana ibaheze imigisha. Hanyuma dushimiye abantu bose bavuye hano Kavumu, mwagize neza kandi mwakoze inshingano zanyu kugira ngo mubikore, mufashe muri data muri urugendo, kuko n'umuntu wese nawe bazamufasha. Turabashimiye cyane kuba mwitavye, mwaje muri benshi cyane kugira ngo muduhumurize. Impamvu abantu mutazahumurika nuko bayabonye abandi baravuze ngo bazaca umugani, umuntu Yesu yamuguyeho ntabona umuntu yimukuraho, ntawo kugura kintu wenyine. Ariko dushimira abantu kuba mwaje kwa mwadutekerejeho. Irene yari umuntu mutoya cyane, ariko mwamuza ko umuntu munini. Turabashimiye cyane abanyakavumu mwese, Imana ibaheze imigisha. Dushimira mutuarite yose nayo yatubaye hafi muri rusange, namwe turavuze Imana ibaheze imigisha. Dushimira n'itorero rya Methodiste kuba mwarakuze ingoma mukikira cyane, mugahumuriza muri data, mukamufata mu mugongo, namwe Imana ibaheze imigisha. Hanyuma afashe umwanya wo gushimira bene data Mutabazi na Nyarugwa kuba mwarihanganye cyane, mwarakomeye, mwazana ibibazo bitoroshe, ariko Yesu akomeza kuba iruhande, akomeza kubafasha, kuko namwe mwamenye Kristo. Iwacu twagize umurage mwiza, abantu bamenye Imana, twotinya ibikuba, kuko twapfushije benshi babaje dutangirira, ariko Yesu akomeza kudufasha no kuturinda. Ndamwihanganisha, umwihangane. Aba n'abana banje, bamukuru wanje, naje n'abanje. Ndamwihanganisha papa, mukomere mwihangane, turacyari kumwe cyane. Icyo muzakenera muzambire, n'icyo nzokena zo kubasaba, kuko muri abajyama banje, muri inshuti zaje. Mukomere cyane mwihangane. Yihanganisha basokuru na kaka, basokuru bombi bari hano bahari, mzee ari yaruguru tari hano, abayaje bakwezi. Ariko dushimira Imana ko basokuru bahari, bahabaye, abo bamzee bahari. Irene yarambwiye akazanye gusta amateka ese ko yakaza gukereza ibigori, akabisubiramo ko yakaza bagirira. Yari kuba hano yari kuvuga byinshi, ariko dushimira Imana kuko Irene agiriye ari mu ijuru ohicaye ubaye. Turabashimira cyane Imana namwe yazimisha. Hanyuma Irene jewe twambaye ibisi bikeya hariya, nije wakugwaje nanje ukeya, ariko akigana ninga mu gitondo turi kumwe nawe, urumva ari yaje kundamusa.
ariko nshimiye Imana kuko bashiki banje babaye hafi banyandura Imana ba Derusi twarabanye ba Pastor Kagigi na Semahoro muramu wanje na Gakunzi twari turi kumwe hari umuryango munini cyane ariko nshimiye Imana ko twabambaye hafi na ba Potere na ba Pastor Rugenza bari hano barafashije cyane ndashimira Imana kuko twabanye nabo kugira ngo bafashe kira gikombe Irene yakoze ibintu nyinshi mwarayimaze mwarayivuze je niko nanavuze nimugoroba mutamwirondo twakuvuga kuko mwari mwaburangije Irene yakoze imirimo kandi iyo tujya kumuvuga twebwe nyine famille byari kutugora ariko nshimira Imana kuko ari mwamuvuze nimuntavuga wabo bazabona gupendekera no kongeraho ariko Irene yakoze ibintu nyinshi Irene twabona ko tumuvuga tumufuje gukorera murakoze Nyakamisha. Reka dukomeze na ba nyirasenge Nyamatungo nazi na Nyandura Imana. Yes, ashimwe. Yes, ahimbaza. Ari nambere tumugushima Imana. Niba yatugeye kandi umwanya twagahabaga. Imana yamujije ihimbaza. Ikindi cogeho nshimira Imana yabanye natwe baniyiga. Duhuye n'iki gikuba. Imana itubera Imana. Tubona ukuboko kwayo Imana yamujije ihimbaza. Icongeye akamana ishimwe. Semahoro n'abazamu bahari kubera ko hari icyo yakoze kinkora ku mutima. Semahoro nahaguke Semahoro maze guhura n'iki gikuba niyinga hari mu rukerera rwa n'imposho babuca niyinga umwana amaze kuturembana turamujana ku bitaro Tugereje tubanye na Semahoro kutarikitwa Jesse Narenza tugereje tubona tumuzabe kuita aradufasha kugira ngo tubone transfer Semahoro yakoze ikintu gikomeye ubwo ngubwo umwana amaze kureba ama transfer nyanyiswe kinyuma Semahoro yirukanka umwana aragaruka naje aza kuntora agaruka n'imodoka araza kuntora baragusanga umwana ariko Semahoro ari wari wamujanye ndavuze ko umwana yamujije itazikiranirwa ubu mugisha mbaho n'uzabe zose Imana kugirire neza ikindi congeyeho nshimira Imana yuko yaturinze muri uru rugezi ni ukuri inzira iragoye n'ubuje ko ndategereza imbaraga kuva iragoye ariko Imana yaraturinze abaje mu gitondo abaje amanywa ageze hagati abaje nijoro Imana yarabarinze baraza barahuruka amahoro Imana yamujije ihimbaza ikindi congeyeho umwana wacu twamuvuga bugaca bukira ariko Irene Imana yamukunze yamujana Irene yarwaye umunsi wa gatanu bitari cyane aza kuremba n'imposho tumujana ku bitaro n'iyinga niho yacikanye turi kumwe twari tugezeho tuvuga ngo ubwo ageze ku bitaro arakize ndashimira abantu babaye hafi y'umwana ndari ndashima abantu bo mu iserire yacu Imana ibamugisha nanazindutse siga umwana ari muzima nanazindutse sanga siga umwana ari muzima turasezerana ndagendesha kuko hazindi umwana Bujumbura nari mfite ngarutse ntashe ndi mu nzira umwana akaterefona ngo yarwaye ariko bitari cyane barambwira ko umwana arwaye icyo barambwira ngo arakize arasara kandi arafata ndahari ararwara birambabaza cyane ndamubwira ati umunsi wa gatanu ndamubwira ati navuye mu bitaro umunsi wa gatanu ariko kandi wihangane mama ndaza kuza mu gitondo cy'imposho wese Irene turavugana duheruka ko twavuganye ku mugoroba ari kuri telefone ya Manuel ndamushimiye nawe ari hano Imana imumugisha hanyuma umwana yapfuye ndahari ndababara cyane umutima waje wikanga mzuka nza mu gitondo cy'inga barambwira ngo umwana yarenze ngere mu modoka ndi mu modoka bambwira amakuru mabi yarambwira ngo Irene atikanye ndababara cyane nari mu modoka mw'induru twari kumwe n'abarundi gusabana nihanganisha mu modoka ndazamuka ndareba ndashima Imana kuko Irene bagaze ku munsi mukuru wiwe n'uyu Imana yabonye
Imana ishimwe. Yewe ndashima abantu bo mu iserire yacu nababonye bageze hano, Imana ibahe umugisha. Ndashimira famiye yashatswemo, nabonye ba data uko baje kumfata mu mugongo, baramukazi baje baramubaje bakeba baje bazaheka abana mu mugongo, Imana ibahe umugisha. Ndashimira umugabo waje, Imana imuhe umugisha. Kuba Irene yadusize ni ukuri twaramujanye tumwishimiye, twishimiye Irene. Hanyuma Irene, Imana yamukunze kudusumba, ntabwo nabona n'uvuga. Hanyuma ni ukuri nshimira umutware wanje yagize neza, yitaye ku mwana uko ashoboye kose mu nzu, akambwira ngo dushaka akantu kose ngo duheze Irene turebe ko uzibuha. Yaruha akazamukura aho yicaye akamubwira ati uzuza twicare hano dusangire niwe uzoza ubwira amapeti. Ariko ndamushimiye cyane, Imana imuhe umugisha. Ndamushimiye kuza yakoze n'inshingano ziwe, Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Ubundi ndashimira umuryango wacu uri hanze, ni ukuri Imana ibahe umugisha. Baramuhaje baramukunda cyane birenze, batwitayeho baratuvugije ku matelefone, bagize neza, nabo ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Ubundi shimiye no kuri abantu bitanze ku muyahanga. Ndashimira Rugenza, Imana imuhe umugisha. Rugenza niyo muzeyi tubana hariya, niyo musaza turi kumwe hariya, aza ko ariyo uzadashoboka zose akatwitaho, yitaye ku mwana. Nshimiye Apotre, aya majwi azamugeraho, Imana imuhe umugisha. Yegereye umwana aramwegera, aramwiyegesha. Irene amurambikaho amara kwiga ngo aramubwira ngo namusengere, akamusengera Irene. Ndashimira Apotre, Imana imuhe umugisha. Ndashimira mama mu iserire yacu, Imana imuhe umugisha. Sinabona icyo mubitura usibye Imana yo mu ijuru. Ndashimira abantu bo mu iserire papa baje kumfata mu mugongo, Imana ibahe umugisha. Ndashimira Manuel ku giti cyiwe, yitaye ku mwana. Yakazaza akambwira ati nyamata umwana ameze gute, nkamubwira ati yewe umwana ari gutya, agakora iyo uzakaba zose. Manuel agaheza umwana akabwira ngo yireta 10,000 ukeresheje. Manuel, Imana iguhe umugisha. Ubundi ndashimira Mutabazi ko yakomeye, Imana imuhe umugisha, yagize neza. Irene nuko mwavuga ngo umwanya wanjye, ariko nari kuvuga kuri Irene, nari natakaye cyane, ariko uno mwanya nari kuvuga kuri Irene. Ndashimira no kuri Irene, twabonye igihe kirekire. Irene ari umujyanama wanje, Irene ari inshuti yaje ku mutima. Irene sizomwibagirwa, Irene zamutekereza uko bwije nuko bukeye, Irene zamwoza ku mutima, sinokwibagirwa Irene. Ubundi ndashimira kuko ndayishize yaje kutumfata mu mugongo. Ni data uko yarigoye kandi hari bimwe bitari gutuma niyendaza, ariko ndamushimiye ko yaje kumfata mu mugongo, Imana imuhe umugisha. Ndashimira abamukazi baje bavuye Nyekanda. Ndashimira abanyabujumbura arimo Nyagiciro bakabanye nawe yiga, Imana ibahe umugisha. Ndashimira ku muryango wa papa ko mwawutekereje mukazamuka mukaje kudufata mu mugongo, Imana ishimwe. Ndashimira Mutabazi ku giti cyiwe, yandushije gutwara yarakomeye, ariko ndamushimiye. Ndabashimiye mwese amateraniro angana gutya, ndabashimiye kuzo mwakoze. Nshimiye Sibomana, nshimiye Tebutsi ku giti cyiwe, Imana imuhe umugisha. Yewe ndabashimiye mwumva atavuze mu izina ryiwe, ni ukuri suku abanyamwibega ariko nta mutima mwiza bamufitiye. Ndabashimiye mwese abagize icyo bakora bakitanga. Ndashimira abamama bitanze bakaza barara. Ndashimira n'abapferi bagize ikombe hariya bakitanga ku bwayo. Ndabashimiye ni ukuri, Imana ibahe umugisha. Baracanye hariya Nyakazanzuka rimwe ngasohoka hanze atuti babimenye kagenda ngagara ruhande rwabo nkariya gasengesha. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Shimiye abantu bose abanyagasobe bamurora baramperekeje bakazaro bakagera imuyinga. Ndabashimiye, Imana mu ijuru ibahe umugisha. Asigaye Irene mwifurije umuzuko wabera. Irene sizomwibagirwa, Irene azakora ku mutima ibihe byose. Murakoze cyane. Shimiye nyina wa Irene, Imana ukomere kandi wihangane, yumvishije umukristo cyane. Imana yo mu ijuru ikomeze gukomeze kandi ukomere kandi ukomeze ibyiza. Shimiye mukuru wanje Nyamatungo bivuye kuvuga kandi ndamwihanganishije. Ndakwihanganishije ukomere kandi wihangane nk'umukristo. Ndabizi kuko uri umuyumbe, ndabizi kuko uri umukristo uzi usenga Imana.
guhera mu masaha ukomeze ukomere k'umukristo kandi wihangane. Nihanganishije musaza wanje Mutabare, ukomere wihangane. Irene ni umukristo, ni umugeni wa Kristo yashize. Nihanganishije musaza wanje Nyirabakunzi, nawe ukomere kandi wihangane. Nihanganishije Temano kandi Nyirabakunzi, nawe ukomere kandi wihangane. Nihanganishije ba nyirarume wa Irene bavanyije hariya Muyinga ise wa Terezoro, aho wicaye simpakubona mu Materezoro na Angelique tuhazanye, mukomere kandi mwihangane. Irene tuzamusanga kandi Irene ni umugeni wa Kristo yashize. Kandi ko Angelique warakoze kudushaka ubutwari kandi watuzimye neza, dushyize neza Imana kubigisha. Nihanganishije korali Oreb nayibaye umundi umukorali wo muri Oreb, ntacyo bivugaho cyane. Kunda Oreb iba ku mutima wanje, aharaboza mbibwira n'abo ataza mbibwira, gusa Oreb ndayikunda. Namwe ndabihanganishije kubera ko mwabuze umuntu ukomeye urubyiruko runini muri ukomere kandi mwihangane. Nihanganishije itorero ryacu ry'Abadiventisite, mukomere. Pasiteri na Revera mukomere kandi mwihangane. Irene ni imbuto yose uzamusanga. Irene simuzi cyane. Irene namubonye nuko yaje mu giterane cya Kamara Muyinga, ndamubona araza arandamutse arambwira ngo shanga we, yego niwe washaka guhamira isoko. Ndamubwira ngo ibyo nije mama we, arandamutse afite ibyishimo byinshi, numva umutima waje sinzi ukuntu umeze. Ndamusezera arambwira ngo ejo ngo ndi kwa Muyomba, ngo ejo ngo tuzozuka tugenda. Irene namubonyemo ibyishimo bidasanzwe. Ni ukuri umukristo Irene uriye, sinzi ko akunda kurama ku isi. Imana hari igihe umujana wanasifiwe. Irene mwifurije urugero yabera. Sekuru Revera. Reka dusome gusa n'amagambo makeya. Nabuzukuruza nje banje uyibagiye. Nabuzukuru basekuru bamwe bagendeye iriya twabaherekeje, ariko uyu ni umugeni wa Kristo. Ni jewe washatse Maremu, uyu mama wawe agira umutima cyane. Ndamushimiye Imana yazimufasha kugira kwihangana cyane. Dusome muri Zaburi ya 27 no ku murongo wa 13. Haraba ngo mba nararabye iyo twizera ko nzarebera kugira neza kuwiteka mu isi y'ababaho. Rero ushimiye abanyagasasa ko bampamagaye mu gitondo barambwira ngo umwana yarangije. Tekereza uburyo tujiriya kubona biragoye, ariko nshimiye abavandimwe Apotre na Bwenza barampamagaye barambwira ngo ese bakora iki. Ndabwira ngo mugerageze uburyo bwose kugira ngo muzane umurambo ino. Abariya ndabashimiye, Imana ibaherezanisha. Mwakoze neza. Ubundi ndashimira komiseri. Twamaze kumubwira ikibazo aratubwira ngo tugende tujari iwe, dushitsa duhereza uburenganzira. Yahamagaye hariya Mucanguzo baremera baravuga ati nta kibazo n'umugende. Nawe turamushimiye. Ubu nishimiye abanyakavumu mwese, Imana ibaherezanisha. Shimiye ba data bukwe aribo base wa Nyarubuga, mwavuye makamba atandukanye, Imana ibaherezanisha. Shimiye umuryango wacu wasinzira, bagize neza kuva bibaye mu gitondo cy'inka. Jewe mwarambonye namwe kizera gusanyire kuko ni byari byabaye, ariko barahagarara umuryango. Ndabashimiye. Shimiye bitwarite, shimiye abamani mwese mwagize neza. Ubu nishimiye n'abavandimwe bavuye Bujumbura. Hari abana nyine bavuga babirori n'abana bose nareze hariya mu itorero ry'iwacu n'abakagiki. Ndabumvisha makuru ibanyirarume n'abana banje nabo batora urugendo baraza. Ndabashimiye, Imana ibahereze umugisha. Rero kuzo mwakoze mwese, Imana ibagire neza. Dushimira n'abo hanze n'abakoze igikorwa kinini, turabuze ngo Imana ibahereze umugisha. Umwana wacu tumwifurije ubuzukubera. Reka natwe tuvuge mu magambo magufi. Ubutumwa
bugufi ubwa Apotre Juneze mu ncamakeya ku wa gatandatu umwana yaramuhamagaye araza mu bashiki amubwira ijambo rikomeye cyane aramubwira ngo nyamara n'umutanegera ngo mube hafi ushobora kubaca mu mwinduki aramwegera cyane aramutunganya baraganira arambwira ngo ningera hano uzobwira itorero ngo Irene yagiye mu ijuru ubundi kandi uzihanganisha ubutabazi n'ubwo wiwe n'abaseku babwire ngo umwana wacu yarashitse rero muhungu reka mvuge nihuta nshimiye jewe ndashimira Abanyamusasa nshimiye abakwe bacu nshimiye Kagiki nshimiye Semahoro nshimiye Gakunzi bariya n'abana bacu beza cyane bakoze ibintu bikomeye cyane jewe nari kuza nashorera umurambo ariko nabonye kuko ntibizoshoboka sigara ntashakira abantu b'imusasa ibibari baraza bakwe bacu Imana yo mu ijuru yabica mwakoze imirimo ikomeye cyane reka mvuge uyu mwana ntabwo twebwe twari tumuzi twamubonye bukeya kandi amaze gushika yagiye mu gitaramo yataramye iwacu cyane aratarama hari umunsi umwe yataramye ndamasha namavuga ngo reka mpaguruke ndamwicaza kuko naza mbona yavuye uyu mwana habaye mu gitondo cy'inyenga naza nsoma amakuru ya data wacu Thomas Omegere ko yapfuye mukanya Apotre arampamagara atibuka wa mwana yaranje twarirutse dushitse shimiye abakunzi na Banyandorima mwakoze igikorwa gikomeye dushitse uwacarwana haye avugana n'abino naje ndwana paye tunganya umurambo ndashimira abamama b'imusasa bakoze ikintu giteye ubwoba Imana yo mu ijuru ibagirire neza shimiye abapapa b'imusasa baduhaye amafaranga kuko twaza dushaka yuko tudusafirisha umurambo abantu b'imusasa Imana yo mu ijuru izabahimisha ubundi nshimiye aba bana banje je n'abakobwa banje n'abuzukuru banje bakoze ibintu bikomeye cyane nihanganisha nyamatungo yari ahari ariko twarahabaye aba bana ndashimira umukobwa we wacu w'igasogwe uwo mwana yaje ababaye cyane aha yasaba ngo bamumwite bashaka kumwimira ndababwira ngo nimumureke gusize rero nshimiye Fabien yacu ya hano nakoze ibintu bikomeye Imana yo mu ijuru ibahimisha nyinshi nyirakuru iravuga dushima Imana turashimira abantu dushima Imana kuko abantu bose batwaye hafi mu rupfu rwa Irene Imana yishimye cyane umwana arwaye tumuha hafi turamurwaza ingingo arifata ibindi umwana arakira nyina nawe arashika umutima urikana ariko ngira uruhuha rwaramuyanye ataraza ariko umwana biroroha umwana arakira na nyina arataha ubwariza n'umurika ariko shima Imana kuko uyu mwana yari waririnze ngo azongera niyena uwo ni umugambi w'Imana Imana yishima shima Imana kuri aba bantu bose badutekerejeho bakaza aba bana narababaye cyane naraje ndabasanga ngubwa neza bagira abana nanezerwa nazaga mbatetamo bose nguwe neza cyane ariko isi ni uko dushima Imana kuko ariko yabishatse Imana yishimye ni ukuri nshima Imana ko muravuga ubukuru bwa Irene ariko ntimuzi ubwa nyina nikura cyane uyu mwana ashatse ko tubana yashatse ko duturanye turabana kugeza byabana kugeza bazanye n'imfura nyinshi
kuva ari umwana kugeza ari umugore, ni umwana utigeze kumukira mu muryango, ni umwana dukunda tuhoza ku mutima cyane. Ni ukuri Irene Tebuka kubifura yari afite umuzingo. Ishimye n'Imana, Imana yabikoze gutyo. Ubundi kandi shimye Imana kuko Irene bamwegereye agatuma atagira akantu gahengama kandi ari umugeni w'Imana. Irene sinje umuzi gusa bamukuranwaho barasize bakiza amazu. Ni ukuri Imana izobaha umugisha nubwo bitabaye, ariko ni uko bakoze inshingano zabo. Ubundi kandi shimye Nyandoro Imana wabaye hafi y'abakunzi bakareba umwana nubwo yabacikanye mu maboko, ariko ni uko niko zari bimeze. Tuyishimye Imana, dushimiye Imana kuko ariko yashatse ko bizomera gutya. Izo zose turabishimiye Imana nishe. Ashimwe cyane, dushimiye Imana tugirira neza duhaye umwanya n'uburyo bwo kuba ku munsi wa nyuma wa Irene. Imana niyo mugenga w'ibihe, Imana niyo izi ikora ibyayo, ntabwo Imana ibyo ikora ntabwo ari impanuka, izi ikora ibiri mu mugambi wayo. Imana nishimye. Nshimiye abakongomani bose ku bumwe bahuruwe kuri uno munsi wa none, bakaba baje kwizihiza umunsi mukuru wa Irene. Abaturutse Musasa, abavuye Bujumbura, abavuye Bwagiriza, Imana yo mu ijuru yakomeje kubarinda, baciye ahantu hakomeye, ihabwa icubahiro. Nkaba nshimiye Shanga wabashije kwihangana. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Mwavuze ngo ubutware ni ubwa mama wiwe, na nyirakuru n'intwari, na sekuru n'intwari. Imana ishimwe kuko izija kurema umuntu ikamurema mu mugambi wayo. Rero nkimara kumva aya makuru byaransize, nari mu rugenzi ahantu nyine hatari hafi no mu rugo, biransiga pe. Nashitse mu rugo saa moya yo ku munsi wa mbere, ejo sizeriye mu gatondo twari dutonze ku kibari. Umuntu kuza kumuhampore ari mu rugenzi ni ibintu bitoroshe, ariko Yesu twamenye twarakomeye. Shimira Imana ku bantu bose batuye Bwagiriza baje kumfata mu mugongo. Narashitse gutya nsanga abantu ku rugo barampumuriza, ngere hano nsanga barakomeye. Imana yo mu ijuru yakoze icyo kintu, ihabwa icubahiro. Gukomera niko kwiza, urupfu ruzaruteye umwijima kandi urupfu ni rubi, ariko si urupfu rwahangaye Yesu Kristo umwana w'Imana. Ko murabona twebwe dufiteho umwanya pe, nidushaka dukomere, urupfu nitwe ruriho. Imana nitubabarire. Nkaba nshimiye abantu bose, umuntu wese wagize icyo akora. Ryazuba umudamu twari twicaranye navuze ngo Mana, aba bantu bose baganditse ubampera umugisha. Imana izi guhemba, Imana izi gutanga, ibaheze umugisha mwese. Abashimiye Shanga wafashe umukingi munini, hariya byari bigoye, nawe ubyiroza hari wewe. Byari bigoye, byari biteye impungenge, ariko kuba warabaye intwari n'abandi bose mwafatikanije, turabashimiye ngo Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Umwana wacu yagiye ari umugeni, uwogendesheje yogendesheje kubi, uwotakaje umuntu yotakaje kubi, ateye isoni tanenge n'imwe. Imana yamukunze, abantu bamukunze, Imana niyo yamutanze, Imana niyo yamwishubije. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro, Yesu ahabwa icubahiro. Ndabona abakobwa navuze, mwavuze ngo n'umwe. Rero umwana wacu tumwifurije iruhuko ridashira, umuzuko w'abera. Amen. Yesu ashimwe. Je kubwanje nsigaye nzi ko nibasha guhagarara n'umuntu mbashe kuvuga, kubera kuko yari yatakaye cyane ku bintu Irene yakoreye. Rero mbwira rimwe gusa asigaye yicaye. Habaye mu kwezi kwa gatanu jenda kwaje, maze kurwara agenda ejo wacu
ejo gusaba umwana wo kumfasha shitse aramuka Irene turabana tubana neza Irene yakoreye ibintu bikomeye sinavuga ububira ngo bimare mwabantu yababaye nabuze kuko nibabwira cyambagaje nuko abana baje batari bari hano bano baherekeze Irene ngo bavuge ibintu Irene yabakoreye hasigaye mutwazi wari wambaye umwana umugore wiwe Imana uheze umugisha bashimiye n'abaje kudufata mu mugongo bose Imana uheze umugisha hasigaye barifurije Irene umunsi ukwabera arakoze umuryango ntibicare ariko niko gukira kwiwe Imana yahoze bivuga ngo arakize umugabo iyo adakize nyine ngo asubire ku isi azakira aja mu ijuru Imana ishimwe ikindi twongereho Irene yaradusezeye ntitwabimenya Irene habaye n'iposho ndagenda mushike mu nzu arambwira ati shenge we urajahe ndambwira ati je kukureba ndambwira hano yarajyanye ukuboko afata ku bitugu arambwira mushenge we umuzanira amata yawe agenda yaza mukanya ushise nyamuzanira arambwira ati shenge ko watinze kubera nta hantu narindi kuyatora ndi yari mu nzu Irene ndamutumije ahise hasi harimo n'undi mwana arambwira ati wowe tugumana arambwira ati Irene reka kwihebura urakira Imana izogukiza araturikanira ndamwihanganisha umucahe kurira araceceka yari umuntu w'umutima ukomeye Irene yari umwana ariko mu bitekerezo yari mukuru Imana ishimwe ngo umucahe araceceka aranyumva arihanagura aratuvugisha umwanya ndamusiga subira imuhira mu ijoro ndagaruka twarararanye na Irene turazana mu bitaro n'inga Irene acikanira mu maboko ndashima Imana ko Irene yacikanye mufashe Imana nije yari yateguje yuko Irene azorangirwa mfite Imana nije ishimwe ko yampaye imbaraga twari kumwe nagira abakunzi kujya abantu baravuze ngo marira y'umugabo bazatemba aja mu nda ngira abakunzi arankomeza aje umutima urananira kandi ngira abakunzi murabona ko ari umwana kuri je ariko ngira abakunzi aranyihanganisha arankomeza birananira nyumva nsubiye iwabo w'umubiri nari mfite gukomera kugira yuko umwana yari yancikaniye mu maboko aho gukomera nyumva ndihebye ariko ngira abakunzi aranyihanganisha ahamagara abantu umwana amaze gucikana ndiheba ndeba imbere n'inyuma twari babiri ndavuga ati suku nguku turagira guterangira abakunzi ariko abanyamusasa ni abantu beza n'ukuri baradutabaye Irene ubu nibwo kuko yari kwabwira nyina abanyamusasa barakumanye mureke tuvuge Irene ntabundi tuzosubira kumuvuga mutwihanganire abanyamusasa baradutabara habaye igiterane gikomeye giteye kubwoba muri uwo mwanya umwana amaze gucikana abantu benshi baraza baradutabara barasenga bavuga ijambo ry'Imana baratwihanganisha baradukomeza na giterane cyatangiriye cya Irene kugeza n'uyu mwanya turacari mu giterane ciwe n'ubukwe bwiwe twari turimo kuba Irene yagiye n'ukuri twamuvuga bugaca bukira ariko Irene tumwifurije iruko ridashira Imana imwakire ubaye Imana